nabon chawin thusim ngai ding in kan lim kidwe tuni hin pathin ni a hi to gilhanin Sunday special adingin Israel gam sunga thil su ho thua themkhat anaki hil kinotin Israel khang thusim le ami te thusim zo se hi alina newin I het che diu zong ta sanomen aji chu ipui pa khanga kona Christian in sunga hongki seilena Bible thu ho hi hongki ki hil to pya Bible pon tho ta hin simjong kitam ahin simtila kona akhang khanga Israel hongki sim do dan hi atam zon I het su ke saw khat che hi ahile Israel chung changa gau thu ki se hole ahung thlung ding anakitip pi ho hi aban banin ahung thlung jeng tain tu masang la cha a thil su zong chu in het te di ahin Israel hi masang thiem pu khanglaya akipu bangwa chu kipukit dinga kigung zo e tawe ti hi ahung kya sei do le jengin kilhaina bolpan kit ta dinga kigo zo a hi ta dan ho zong akimu ni hi hechi thil su ding thu ho a Bible a pakai jesu in zong het sa masa na thu Matthew bung som ni le li na chon ana sei ne hi hechi thil hlung ding ki sei ho hi hong hlung ding a hi ti ding zo he talawin a hong hlung gam zo he ta ne hi ahile hilahin het thei khat che hile pathin gama ding in leisin hi akisa zo tai ti mu the hi in chuti hile tunia hi nang leke ikigo tu mu hitam ti hi kum sang ni sunglam pi hi Israel te hin masanga achi piu thiem put na gancha a ki thlaina chele pathinin musi anathupi chonna dan ho azui wa abol do na thei diu temple zong ana nei thei tapu ne hi aji chu 70 AD laya chu Roman ten second temple chu anasu se wa vutwam asu hil ka sia ana hal thaw hin hia kona chu imazo si chu kinga jinga gantha a ki thlaina le ama ho chonna dan atun sona azui jing ding wa ki pi chu abol thei ta lo hi hinla tu hin Jerusalem hin hichi achon dan ho phate zui do thei a hi kit na dingin thiempu ho chon dan le ato ding atham ding imazo siu ki hilna anei pan ki tawen hi ama ho hi thiempu na tong ding thiempu ding mong monga kisin sa hewin ama ho la azong chun mi khat chu alam kai dewin thlen do in au min hi ama chu koi hi ham ti hi zapi heading in akita lang nai point aje chu agam government le agam mi pi le holama lam kai ho ka kinil bau tam na ho do theina lai a hi ji hi tin a ki se ne hi hinla hi chi tabang hi a mong tai ti chu temple institute a konin confirm a hi tain ama hi masang laya ki bol bang banga thiem pu hon ato diu atham diu zo si a ki hel themin kin a bol ting ataw na chang man ding ho a hin ki thlaina gan tha bol ding dan imazo si phate ke cha na helun hi aji chu thiem gaw le kha bua ki mudung zuin hi chi thiem pu chung nung chu ahung ki para ki thlaina kin bol ahung ki pat ki ting le hi chi khang mi te khang ki chaina ding phat chu ki pan a hi tai ti na ki mu ne hi ichi thil su ho ahung na ding le ahung ding ti ho thu a hin pakai jesu ama ta jengin zong e na hil cha sa wa hi ichi thil su ding phat ilhun masang wa hi ipi mong hung su ding ham ti hi I het chet masano angai ne hi ichi thu het them theina ding in achi sa 70 AD lamin ananung chi utin hichelai chun Roman sepai ho chun Jerusalem chu aum kul tawen aka owa ki ho tu le kinga tu na chu anga zo lo phanun General Titus in thupi enanein asepai ho chu Jerusalem khopi sungin tuipi kinong lut bangin akitol lu jing tawen hi hiti chun Jerusalem khopi chu galin asat khomun a khopi sunga pathin thingkung ki koina le pathin ki hona thiem pu hon ki thlaina abol naw mun temple jong chu asusi un a hal thatawen hi imazo si chu asuse jingun thiem pu ho man cha le avon ho zo si jong abon chan asuse gam tawen hi temple le asunga thil zo si akisu si pa din thiem pu kin na to na priesthood system ki ti jong chu ase thapai pai ngal tain gan tha a ki thlaina jong a thei tapun agam mi pi adinga chon se thil to le kichu thieng na kin ti ho jong abol thei tapu ne hi hichi a hin thiem gau thu sei ho guilhun na ding in hichi Israel te thiem pa akipu naw chu hongle hung do ki te ding a hin sol cha polin jong hichi khonung le temple hung ki tun do ki ding thu second Thessalonian na chun an sei kin ne hi hichi thu hi Daniel thiem gau in jong an sei kin pakai su ama ta jing in jong an sei sa hi a hi le hilai ipipen ta chu le sa ki ding ham itile ama sa in Israel hi gam khat ti chu nation khat ahung hi ki ding angai ne hi kum sang le zagi le som sagi legi sungjen pi hi Israel hi
lo tabang anahitain Zeus mi ho chu van noi kolning li in muntin gam tinin anaki the thang gam tawin ama hodinga gam tum om tapuin achung nun naw mong om tapuin hi ahile 1948 komin hichi ha asan na lo le gen thein zo sila akona chun Israel chu ahung kisim do tha akinin hiya chun ama sapen step 1 chu analo thing tawin hi abana ani na dingin Jerusalem chu Zeus te khuna ama ho thunei na noya aum kit ding angain hizi chun 1948 pha lai achun akhopi luyu masanga a temple kisa anamun chu Jordan ten atau phana layon hinla 1967 kuma 6 day war lai achun Israel in Jerusalem chu anakile la do kitan hiya hin step ni na jong chu alo thleng kit tawin hi athum na dingin thim puchung nung ding chu alhen do wa phate a hil thim duty hi a hikin hi hicha hi thim puchung nung ding hi koima po idei dei ki mo alhen jeng the a hikit poin thim puding chu Levi phunga kon adia Aaron chila te akona a hi ngai ne hi kumso ta sung hi Temple Institute hon hichi Levi sun le chila ho hi a hin khol chil jingun masanglaya thim pu ho na to ding imazo si a hin hil to pe peun chia hin step thum na jong analo thleng ki tawen hi ali na ding cho hi le thim pu in aman ding thil imazo si le pathin ho bu sunga thil ke koi pathin thupi a kona anaki sim zo si jong chu abon cha atha sim ki diwa hi in hichi ho zo si jong chu abon chan asim do su ke ki tawen step li na jong chu analo thleng ki tai ne hi hilae hin apoi mo pen le athupi pen khat bo hi awa tain thildang imazo si aki chai su in aki su tu sa a hitan ki thlaina a gan tha ding red heifer kiti nolna be hil bongla asan bo chu awa tai ne hi number bung som na khu iwena a hile pathinin musi komin thu apin bongla asan khat hin kaiun lang hichi chu bong mai hiloding apum pia asan hiding amul khat jing cha jong asan lo pang thei loading nol na be hil hi jing ding ati na hi hichi bongla chu pakai pathin anga mai cham phunga chu pumgo thil to dinga atu do wa aki halwam na avun ho chu tui to halwa kisu thing na anei diu anati na hi hichi thupi hi anumule abol da theu thil a hi puin alo theilewa abol te te ngai hi aji chu koiham khat chun mi thi sa khat to ato kha a hi le ama chu abu a jing ding a hi hichi bongla asan ki thlaina gan ki thana avut le atuya ki sim ho akona chu na ki su thing to ka a pathin ho bu sunga chu pathin ho dinga jong na lu theilo ding ti hi hichilaya aboina kit khat chu hi le hichi bongla asan zawlawa chu thin na ki lo hi ki su thing na lawa chu thim puchung nungen jong ana to ding ato thei ki lo hi ki thlaina kin jong theilo ding temple service mong jong do theilo ding hi ki da hi hi je chun hichi red heifer kiti hi a I mazo si chu subul hit tu a hin kumsang nilam pi sung hi hichi red heifer kiti ho hi anaki mu do ta poi ne hi Zeus ho khang thu sima jong musi pha la kona Jerusalem temple ki su si chan sunga hin hichi red heifer ho hi ko bo se ana ume akitin ancient rabbis ho saidan le ta sandanin hichi red heifers asom na hi Mesia phat lai le hung ding a hi tin a sei na hi a hi le hichi nol na be bongla asan asom na hi iti le hung do ding ham ti hi mi tam ta ngai danin hichi hi thil hi thei ding a hi be se poi atiwen aji chu bongin a hin ano ho hi evena a hi le hoi lai mun hi jing jong le apum changa asan jing koiman amukha poi na hi iti ham khanin asan anaum hen lang ki mutama jong le mun khat mun ni ho a amul jang khat jang ni ti ho be anasan tho ki ji a hi jin thiem gau thu sei hi gui hlung lel ding khat to hi ding ham ti jong agial na chang om ji na hi a hi le hi che hin thil ki dang ta khat hi a hung so ki tain 2022 kum chun hi chi red heifer ki ti ho hi nga ana pingin a hin Israel gama ping wang ai pun US gam Texas a ana ping hi hiti chun Israeli organization lama konin amo pohon USA hichi bong san pin na lam te chu contact abolun aki ho piun bong chu phate chan ave chilun lim ima ho kap don rabai son hoi ta chan a khul chilun hi hichi kumma ma September la chun hichi red heifers nga ho si chu Israel lamin anapulunun aki tup ding lai khanin akoi tu mun phate chan ave tup jingun asin saun hi aji chu hichi bong san ho chu mun khat towa hi asan hilo khat hi ahung ke do kha a hi jong le man thelo su jeng ding hi tu chana hin wang hichi bong san ho hi aphajing na lai ta no hila akilo min hi
ahile hi chi bong san ho hi tu din munahin akumu hi ahung tam tho thim tain thiampu in kin abol na dinga kimang ding ho chu kumthling sa heding ahiwanga kumli chung lambang hi thelo ding ti hi ki de hi chuti hile hi chi kin ke bol ding hi kin ta ahin bol do jing theu din mun ahi tain ichi hi ahin bol do do ule thiam gau thu sei chu hur khat ki su bulit ding ahi tain thiam pu ho ki su thing thei tan tin thiam pu chung nung ho hung ki pat un tin ki thaina gan tha chu kum sang ni zo lampia ama sa pena dinga ahin pat do ki jing diu din mun hi ahile hi chi bol do kit ding thu ho hi itia hi ti poimo hin tem ti hi mi tam ta in ado penu cha hi kinin aji pen ta cha hile pathinin atip sa thim gau Daniel in jong ahung ki bol do ding dan ho anamu masat pe pe hin achi sa kum sang ni le zanga lam pe achun Daniel hi Babylona su chang an hi in hiya chun ama hin pathin hinga tauna anen Israel pumpi chonse na ki phun na le ngai dam anathumin ami te hi iti ta la ki du do ki wa thanei ta ding do ki diu ham tin pathin anadong in hi hitia ataw la chun pathin wan til Gabriel chu akomin ahung ki lain Bible sunga dinga jong thim gau thil mu ki dang le na sapena ki sei anamu sai na hi Daniel bungko chang som ni le li na achun hiti na sen nami te ki du do ki na ding hi kumzat hapta som sagi ki gung tu ahitai ati ni hi hichia ki sei kumzat hapta som sagi ki ti hi ei ho het thei kuma isima ahile kum zalile som ko aphajawin Gabriel chun Daniel komin jong asai pin hichi phat sung hin thilgu asu bukim ding chon khil na asu beya chon se na asu be ding phat lo na asu manga chon di na ahin lut ding thim gau the sei agui hlun sa pathin mun thing phung chu atun do ki ding a hi ati ne hi Gabriel chun thim gau thu asai pi chu het bai lam jak ding in jong asai be kinin hapta masa som gup le ko chun kum zalile som gi le thum sung avet sa hin hichikum hi Jerusalem khopi atha asa parwa kun ki pana Mesia hung chana chu kengading ti hi scholar hon akho tu danun hi chi phat hin Jesu Jerusalema ahung lut ni Palm Sunday tia ki he mi hon leng a hi tia a het pi niu le anunga adei mo kit niu chu ako a hi atiwin a hin la hilai hin hitin jong akisei kinin Daniel bungko chang som ni le gum na chu veleu chun hapta som gup le hapta ni zo ting le thawnu sa pa Mesia chu ki pai do ding tha a ding chuta le agam chu mi ten alu wa a khopi le a temple jong asu se diu a hi ati na hi Christian tampi ta sana konin hichi hi akisei bang chena anasu a hi tain Jisu chu thing pela ki khen bia chizawa chu 70 AD a chu Roman 10 Jerusalem le a temple chu Danielin anasei bang banga asu se no hi hichi a hin hapta khat awa na lain hapta som sagi na chun kum sagi avet sa hi ta san tam ta hon hichi pha sung hi nai lo a hi tin ata sanun aban chu isim su bia hele bung som ni le sagi na chun mi sugama pangpa chun hapta khat se sunga dinga kitip na nasata asima hechi hapta ke khat sunga chu ki thlaina gan tha jong asu hiding thil tu jong asu hiding temple sunga chu pathin de na nasata khat ahin boldo na laiding ahi ati na hi chuti hile hichi kum sagi laila a chu gan tha a ki thlaina chu asu tang ding ahi kiti hi ki thlaina aki boldo tai ti aki het na khat jong ahi in chuti hile temple le thiam pu chung nung ho jong sa hi tai ti na hi tua Israela thilsu le kimuho akuna hi hichi Daniel haptan nung pen hi ke panding kuncha hitale akilom le jing hi ahile hicha Daniel thiam gau le khabwa ama kitipa hi koiham itile ama hi wanui gamlam kailin ta khat hung hiding Bible en min chom chomin jong anakowin ahin ehon he thei pe no chaile antichrist tia he pau che hi ama hi akisim thu kichat ta film ho ata bang heloding mi ta thanei ta khat hung hiding hi thiam gau le khabwa ki su danin ama hin thil a hi thailo dinga min agelo khat ahin bol do ding hi chi chu ahile Middle East gam sunga chamna ahin pulu ding jong akiti ne hi ama hin gam chom sum to kinop tu na jong ahin sim ding ahi tin jong anasen tulai khanga dinga he thei ding in ki sele Israel le akim bela agam ho ke ka hi peace treaty khat sign hung ki bol ding hile akilom ne hi hechin Israel bitkeya ahin koi theya atem pulu jong an ki sa do theina wa hung pangling hamti hi akichi chatwang chu aki hepuin hi jong le ama chu hung ha do ni le Israelin ahin ta san diu wanui pumpin ahin ta san diu chule leise chung pumpia chamna simpa boina sulampa dana hung kilang ding hi
chutiam mi hon a hin ta sanwa a hin dop sang lai ta kum sagi kim lai ta le ama hi na mong a hin pu do kina kilhaina gan tha le thil tu ho zong a hin kha ding a hi tin Daniel Tim Gavin an sei na hi nisia kilhaina ki boljing hin ki pudo tha ki jong chu a hin su haya hunama a hin nga sa ding hi hi chi tiang chule pakai jesun eina hil cha masat sape pe o phat chu hunglungin tin Matthew bung som ni le li chang som langa na achun hi ti na ki sei ni hi chuti hi ji chun misumang thiat ta thil thu dola Daniel Thiam Gau sei chu mun thinga adin na mu tengole asim siman he hen ati ni hi Antichrist ki tipa chu Jerusalem temple hunglut in tin mun thing phunga chu hungdinga ama chu pathin a hi tia ama le ma hung ki choi sang ding ama a hodiwa thupi aneya ama lim len ta asim do ding a hi tin Thessalonica bungni na jong chun akimun hi hicha hin Jesun jong an sein hechi thil so hi na mu tingole zamun lang na ima o lading in jong nungchi hi beun zam mang jingun aje chu hichi tabang se na hi van noin jong anamu khanai pui ati na hi ahile hichi Antichrist thu a ahung hlungding thu ki sei ho hi Jerusalem tha temple chu akisa do lowa ahile theilo ding a hin kilhaina akisim do to ka theilo ding thiam puchung nung ho lowa ki bol do theilo ding hi ki hi ahile hichi ho si chu su ke gam hetan chuti ahile ahung su do na ding hi nai mong ding ai tai ti hi het thei khat che hi chilai hin mi hon thu do aha bol penu le het num pen ho la asu do ai lo le aki bol do ta ho che hile Israel in gam anei tan Jerusalem hi Jews te thunei na noin aum tain thim puchung nung ding ho jong aki su tu tan tempula manding thil ke ho jong aki sim chai gam tan thim puchung nung jong thlen do he tain red heifer kiti bongla asan jong chu guntu san ake kwai tain imama hi aki kim su tabang ai tan hi tua akinga pen hi kinuk tuna Daniel hapta som sagi na sunga ding kiti chule that temple ki sa ding bo cha he tan hi vanoi thu su ho hi anavele chun Middle Islam ke chamna thu ho hi ha ta in ke hona anei jing ve ti jong hi namu di wa hi Abraham Accord kiti hin Israel le Arab gam ho ka kinup tuna ahin pu lu te ding ahin mi pi het lawin asung lama agam lam kai ho ka ke ho na jong achi thajing in hi Saudi Arabia Iran le akom anai vela gam ho ka jong kinup tuna aum pan tain hi cho ko na hi Daniel Thim Gau thu sei goi hlun na dinga ki sa zo gam ahi tawe ti mu thei hi Matthew bung som ni le li na achun Jesun asain hi ji chun khove jing in umun aji chu napakai itia ahung ding na hepoi ati na hi cha hin kicha ovin ati point ki ging jingin umun ti zo a ei hilo hi aji chu ama bo hi ihin na theu lampi sun chu hin kinep na ama bo hi Jesu hi khang thusima kimin pha thim gau mai he point ama hi thim pu zo si thim pu chung nung jong hi a hi Hebrew bungli chang som la lina chen van ho cheng se zot paya chia pathin chapa Jesu thim pulin chung nunga inei ji uchun ita san iphunu hi ha tu det jingo hi te tin agisone hi aji chu ama thil bol tabang hi leisit mi him thim puchung nung hon jong abol theilo ama ki pi do na hi leisi na thil tu na sata ta ho to te thei hoi hi lo hi chi Jerusalem ki gut na anei ho hi ahung mo su thil hi point thim gau thu sei ho hungui hlun na phat anai tai ti vet sa nangin hi a hi achai na in achung je ma ihin seo Antichrist thu neu kha ihin sei pa za ho chu het thim ha samai the hin aji chu aka ala neu cha bo kila do a topic to ki go khoma ki tu thei dinga ki sei hin Antichrist thu mong ki sei na ho to na te wa ai lawang chon confused na chi mai theo hi Antichrist thu ki sei na ho he nom wa hi jong le ei pawa ki sei na jong YouTube ma tam piao min nana ve theo hi in tunia e ho ikihil nom na pe no cha hi le thim gau thu sei ho anisi a ahung hlun jing na ho akona phat anai dan akichin hi je achu nang le ke jong ikigo zo bo hi tam ti hi pathin thu zawa thu aki sei ting le het na chi na ima akinei lo je hin sei hil bol hil jong an jin hi ho cha kha a hi jong le pathin minin kingai da mo hitin hlepna izat hung jong le ki gung zo sadema thei dingin pathinin phat thei na bu su ke wen